Kani gadega Pati CCTV. Kanyau Trap National Youth Front haka shipho trek ujemang hadin baka ruling jongkan Meghalaya High Court kebalami khadar trek uyayong mentausnem kalale yekendo abad IT yakador khas hakmat Chief Executive Member ka Kasils Autonomous District Council ba pencengan NCM bandawa baka KHADC kede benchimkia halor ka Limitation Act 1963 yakaba 4 sem la pentre hak jela Meghalaya halor kanong rem ba kamdei ban pentre kam haki jakari luom kumpapau hakara jong Supreme Court kane ka seng hapo ka jelam jong secretary ka central body ba sadan ke bla habai kran shai sikilat pathai kubor ula penpau ba ka jela kadan arbanta ki rukom sensar kata kawai ka de ka bapet da KHDC bat kawai pat da ka bor sarkar kani ka Limitation Act ngan su pensyai fi kendiat kam da dai ba ruling ka High Court ya kani ka Limitation Act ngai kani ka case kaba ketika Shela Action Committee po Shela kibile pasya ka lafach bolo si kata ya kala na concession mining yo ka lafach kibile pasya kira mi kani ka case kini kim shimla file ka case habire ka limitation indre ki file ka case banong ba ketika jing airai jong Supreme Court ban jong High Court ha ka baidei ban job ka lafach ya ka case kiong ngidon kam ban appeal ya kata hangni laong ba karkum karai jong High Court ko ba lakut kapor na apil si naklay pila sungtu ya kata nama bakala don ka limitation period kan apil pila pas ya kata limitation period masuk ka apil de gamot jan balok ki ay kilong inbol ya ka limitation period kidon pa haki te ladang yung kain district council ni kain state ni jaj dangi nan smusyan banang don kata district council tingi smo ba don kam hi ban appeal no udut ya kani garai jong High Court kanang ba ki benta ba ke Indian Constitution kala ya da kerpang ini kan dan kalian jungi hadin bang ya discuss ba ki parlok na ki na gachane ham tam ba ki la go through ya kani ka full order batngar nga suthu hamni ba nimdi ban klep ba po Meghalaya hadin bang yo state minon ardli ki jai khendo ki area kawai ki onka Shillong municipal normal area bar kawai pada ki onka ka tribal area ka kum ka para arpo ya ha jusu jonga ba na ka banda jungi naga benda jungi Limitation Act kalau ban apply apa itu ki normal area kan bahangi lah protect kat kumka 60 ndego kataru ngam ko ban kren nama gadika court order kam jungi kalong ban appeal ya kan suggestion apa ka High Court halor kanika order nama kanika affect na kabita kibrujungi bahapa po ka tribal area Kani gadega Pati CCTV.